Me did Isaiah Kodjampo, but you have the great sample and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Mema obibia akwa bastronko edibatu ma GH elede Mexico musomfo na mede insem circulate wo omanmu eba somo na etiefo Ghana for ye kasa boys are brand to girls so kasa na saying them about election behihye so na asofo dodo na de nkomhye betu ja na nkomhye no wutimu se bi wani abre pa je se wutimu se wo kasa ye mu no mu susu se nyame akasa wia no se amanyoko bi befa ye nyina ye nimu majority pa se mo kan ya na che se prophet fo no ekoma MPP na asofo bi so ye beka de se minority ni majority asem ni ye kon politics mu ni ye wo mo so de betu ya na che se kan kwa kama NDC amanyoko na wo sofo a onye exceptional wo no the prophet Nigel Gezi so de nkomhye betu mu ana ne nkomhye no de nya waka ne se nyame anso akasa deda atro wo soro esiri se former president John Dramani Mahama wo no na akonye ya anka ye to so abe wo befa na ni nemu Ghana for pay attention man papa ehwe nimu se we die wene obi ne kubentri oboesi akono de ne ti age atwema wono ano de ne nkomhye ababeto na se wonu nko ani ne nyame na ne nyame akasa che no de abeto Ghana for animu nso de oma ye krado pa se nkomhye ye bebem ana se be paska na che se Ghana for no oma ye oma dwen se nya omuhu bebi akoto na oma jeje na oma conclude se wo difuo yi wo firi nyame ana se oye kap sebe ya no bi na enu ekowie mu se nkomhye yi ampemu na enu echie no chese dede bebre pro haha bebre aba ho ewo Ghana ha na election we die wutumu se ensema kosopa esan se ekwawie ye mpa amanyoko MPP efa ye no bi ba Ghana ha ma chese news bi circulate ana wo mo kase prophet Nigel Gezi wa kesi ne church member baako because was to say the church member ne di no ho fail wo MPP fo a ewi ni ye ana se na aba na kasa no woto ma MPP amanyoko a chese no kwapo ye bobo ho a enkosi ye na ni nemu nso obi fufo koka asem bi prophet Nigel Gezi kesi no wo ne page so na enu echi no Ghana for there wọ́n so mu se wọ́n jeju ana wọ́n twetwewa wọ́n ya na abro so na sesi anso ne ababie mu a chese Ghana for edi won abobo na mo nkomhye amba betoja no nkomhye ni free prophet Nigel Gezi no ama chese comment ni de obi ejeja comment enye do se ono nkwani de na se prophet yi krati enye ne de no ani se wogya to wosa lenu bi na ne fan ba konso asaba begya to ne page so na weje ne fan bo modi abie na no ka se prophet Nigel Gezi ye ka 419 asofo a edifo wo Ghana ha wo kamu bi nini na ne se nkomhye wo shefa election ambemu na etiefo mamefa entu dwa se ne onipa wo comment ye wode ne nsemo etu edwa. This failed prophecy from prophet Nigel Gezi caused mixed feeling among its followers and some Ghanaians to whether he is a true prophet of God. There was a particular comment from one of his followers on social media calling him 419 prophet. Na etiefo bushe na saying them anka wasofo a wahye nkomo na ambem ana wahye wa encourage wa members na akopie se bi anto ama party ana wo pe na ewo ho kwan se ye se
what two cases edema woman na esako pie mu se fan ba ko eko making comments na was a case no na no so wo kwan sa na ni mu when su ko kan 419 no na Ghana for share nim se wo so for we kan case ne member na was a case before Friday na nka wo mo expect case power from a year Prophet Nigel Gezi sanka we dey akebufu shupa na case o yi na di ewo eye wo nipa wo be making sa comment na so ye hwe o ye papa wa surprise o we prove obia wrong na ni enu mpo no Ghana for ka say sarcasm response Prophet Nigel Gezi edema wo nipa wo ka so ye 419 no it for simple na obvious and unexpected cra say Ghana for surprise wo to me massa comment no say na Prophet Nigel Gezi can say or say thanks God or say thanks or catch anybody say thanks God bless you sir nipa bo mo dia ko make comment so 419 no na se mo kan se me da wase na emu onyame enhira wa brante pa mo ani adwuma mo ne wano eso mo ne nkwa de tese wo anu a wutimi kansem na eno na Ghana for say we die omu hu ni yie omu se da bibi kwaso we de enye nia wo kan ye no na omini esanse omu susu se ni abrante ene kan ye no sofo bia bedi hu ya onipa bi ofi nya bia bedi hu ya na wo kura pa wo nye sofo mpo because asem ne kirewa ebe ya wo ya na esi de na sofo ya aka ne simple se nya me senhia ni pa ni gusu we de omo ka se indirect ni nhira eye no me papa ko mani mu de curse na ano no na aka eye nsempa na omo se we de woni pa no nko hwehwe no even though say wadana se aka se nya me nhira no na we de utimu se nya no no di gya no nya wodi gya no ne se yo bomadia kwako twitwa asofo empo asa tawada pasa kashenya ne kodru na ediefo na Ghana fo ka se sa na woka na se de sitie bia wo hwe se nya ro nipa no Ghana fo kasa na omudi abetu dwa se wo sofo nimpo anya me afa no mo si ofri nya me no ofri papa wa ko ka se ofri nya ofri fa na wa ko kasa se me na odi na se na de ma no ututu se sa na tie anase obini ade fofo se nya Ghana fo do na esusu se na tie bia ja wa dwenchire to comment section if am I afen so subscribe to Tuma GH say ne be ya edujumede bia to mu awon so on sabe to me akebi tendem so a na wa kire wa adwen afo like share promote channel no anything so mercy cow ba ko pe na me di ensem ade gon wa hu say na ade gon ebe so mo na me di mo besi da se na ye besa ehia makwa